so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy. Ebusia for enuano me mobibia akwa babiem edemoba de Nayas outdoor show so na me kai o se o hwedwumedie e wo Kantanka TV yes streaming in Facebook live Kantanka TV I uria na wabomoden na wa share amayen e wo YouTube ne so e Nayas 1 TV ebusia enne ye bedim komo ene ye besua de kakra ye be kyerɛkyerɛ nsɛm ye be se enne uhu de ekɔ se ene discussion aye ba be discuss ye ba be bobo him eye anase enye ene ye topic no eye anal sex ene anal sex ene ye ba be bobo him enu tie na ye nsa aka eye Dr. Joel Amankwa Dr. Joel Amankwa ewa ha ye ne ba be twetwe nkomo ye ba be bobo him na wa wo hweme wasua bibia afrim Doctor. Sexy doctor. Doctor aboko die. Matese yese mane hawo. Sa. Mane hawo. Doctor, e mane hawo dodo. E mane sa wano ye omo fe. Tita na omo tata. Doctor to bo as you na Ghana for man no bebre na ya na ye de adwene no mo. Doctor, and ye baby say ye kase anal sex krana. E dien ene ye anal sex na dien so ena edeba. Okay. Na so me da sepa. Nti anal sex say first of all no me pese me chichi mu say ye ka sex a. Okay, Doctor Mpacha na wama wano so kakra amame. Ti normally the nim ne say sex de agro paso agra wo oba ne obema ntem ha se bi obema no de ne bema ebe ra oba no eba mu eno na yenim ye hunu se ye natural na se ye normal but then anal sex no participants no ana nipa na omo disa paso agro no omo nkonesa sebe bema no ede ne bema no ehye oba na na se impu ekru bi so a omaje homosexuality ne ade atum no omo de hye nipa na oni ni di Dr. Pachomo no so kakra maye nipa na oni ni di mpaso agro no se bi wenye broni beka se ne vagina mu no de be hye ni anus na se ne to no na ye anal sex okay but one thing I also hear when say ka anal sex enye se say bema na ni kweku o de hye obi ne participants no nipa na oni ni di sa agro no eto nko a say even kwa the sex toy e de hye nipa na oni ne ye no eto ane ade a anaso wo de wano kra a form of anal sex. It's anal sex no it doesn't only involve and I say enye say bema nko a say instruments bia ye diding in paso agro no se wo de hye obi a oni di mpaso go no sebineto a na anal sex no. Okay Doctor me bisa o say medically no say sadie no bema ananse wo ba efa eye ni nyonko obi to a eye na den side infect ben pa na wo ho. Okay that's me that's pa inti de omo ni say say ye wo ebibue mu ne Ghana ha say ni de meka sama Ghana for any ebibue mu ha say ha no ye nje gayism entu mu ye inti no meka ne say and medically no say sebe say un say ade a Nyankopon boy bia no owo de nti adwen a otechi a ode boy so inti say ofa sebe obema eto ana say oba ato a eya na the complications be bre eba so complications no ebini ne de ebini infection infection and it is on record and investigations ne ade a che say sebe yare ahodo a se obi oba ne bema eda na se oba bema ne bema na oba ne ba eda sexually transmitted diseases no normally no omo engage in anal sex no omo very very high risk say ebi be ye omo so into infection and infection no ye can HIV chlamydia herpes
herpes, even human papilloma virus. There was a time a hospital me who said be obi ana HPV no aye ne to. Na funny to na bibisa aye. It increase the risk of the receiver, especially say obenya infection, sexually transmitted chlamydia, herpes, okay. HIV, Okay. HIV, gonorrhea, any sexually transmitted disease, bia say oba ene bema na mpasogo de ba no, omo have anal sex no, omo level no, and I say the probability some benya no, increase pa, especially omo the receiving end no. Okay. It increases more than 13% as compared to normal sexual intercourse. Then biom na ubisa complications. Then biom na ebetime so dey apa. If we be chlamydia ne is a herpes. Eno no edien ene deba na edien pot ye pese ehu niema edeba ne de ho. Okay. Inti normally unse we mu na infectious diseases. Boni be friend infectious disease. Na cause infectious disease dem yare asebe emwa deba. Inti oba ne science mo ti se moawa ben. Emwa bi ti se HIV aboa no. Okay. Chlamydia na nkasa so ya aboa o ene ya to ni din chlamydia. Okay. So okay. Herpes no so ya aboa na ya to ni din herpes. So emwa asebe emfa ye ni ehu. Na so omudi enya. Exactly. Inti ye be from pathogens. So oba medicine mu inti sa moawa no normally sex mu ene deba. Okay. But the year can say anal sex no increase. Also, obi have sex if you are not protected. Say be umo ho ba on share condom na bibia, you stand a chance say obi sexually transmitted disease. Oh, okay. But then but then anal sex increase the risk of especially the receiver getting these sexually transmitted diseases. Oh, okay. Yes. And the immunity in labor. Entimi scientifically bibian chese chawa no receiver no eye hwan de ono ne bema no ono de bema ne hye ne to na na se oba na woda ho na wo receive ne no ne ye de hin chichim kakra enti receiver ne ye de ye de bibi hye ne to no. Okay. Okay, it say oba woda ho ye de bibi hye wo to na bema woda ho ye de bibi hye to ono na ye receiver no. Receiver no, okay. Enti no ono stand the chance of getting infections pa. Oh, okay. Maybe say the intia the woman say say nipa to no ene vagina no ana oba ne ba no se na nyame enwene no na enyepe nipa ne to no very vascular. So and a very and to say oba ne ba no and even cry no and said that intimi expand to say okay oba eba. So it's say ba ne sa na it means pandit to say oba woda ho na be ma de ade ne e hye wase so wase de o say expand kakra. Exactly. Okay. And obet me say no de yankopon ye no say tina akora kra timi femu ba no it's me femba. Okay, sa akora ne ba so na bibia sa akone kwan so kama but nipa ne to no ente say sa it increase risk bebre obi wie ko timi bleed and na say be obi wo ebibre mu a ye beka say bi akokwa ye ne to. Okay. So we were in course side, but it's me ma side ni bleeding. But that said doctor and gel yo ne nkutoni ni ma be. Timi di be fa ho ma ne ye nomena etimi akọ easy na eno so e. The okane no crepa, utimi the fa ma ne nomena nko 4 years side no. But the fa ma ne nomena. Ama ne wura ho no. Eno the ready be wura ho. Enso infections na dey ba no emmo ho ban free infections no. Oh, okay. Enti omre say o have sex na with sa gel ne ade no. We feel say bibia you okay or have anal sex na but in protect you from infections na say e de beba no. Oh, okay. Asemo doctor ye bisa say gel no eni nkuto ni sa oye na ye de fefa ho no ensunsuanso e wo ho ana se ensunsuanso eni ho. Okay, me da sipa nti ade bia e wo wiase me se me ko bebi ni bisa me complications the mechanism even si okra wo no you stand a chance of getting something. So it's a bia or complications. But then again,
sa to say near my makeup yeah you we yeah and so ebe wo so okay ade na wo de fa oto ho no otu no ho no inside na emre emre ade na wo de fa oto ho no di ntin ene ye sa ade no se be wo de ade ye de fa etrim so wo so utrim wi no enye the same as oto wo de ade ye de fa etrim ekofa oto a wo so hu se ebetimi akose damage to tissues na ewo ho no so but minim say sisia no okodwa so ayewo gel aye specifically for sexual intercourse and do ma sheda aye ma no but un say Ghana say the obi kra nya nsu kra obi hwie no de aye okay o kasa no wo say ya sheda aye gel ne sa ne ma no for sa ne ma no na unsusu se sa de no so gel na ya sheda aye ma no nsunsu aso ewu so koso yusu a na me pesa me hu enti no kra wo mu ne say if baby a approved say your oko say be abuchi ni ade your sex shops ni ade even Ghana kai obi say approved that then you betimi agie di say sa gel no enko say be enko fancy so oboni bia no but say wonnim bibia sa gel no free ba na say oko use a betimi di nsunsu so be pre abro so but ye Ghana hey dey be den na we hu say adie ya me dey ye insunsu so be ba so ana say ma hemfa ne free ba is it approved so enti questions we bring o ha we be bisa ho ansa na we use sa adie no so enti no unim baby potia e free ba there then you can be rest assured say sanko for na adie we ntina omo ye so you rest assured say enko fancy so boni bia mo but so ko for nkwanche de na ade a ebitimi de o how bibria bro so because messages to subium say some parts of the body are very sensitive very sensitive into the oku dia go be do doctor yensha de na ebisa say normal sex any anal sex no ni miunu no de he na etimi de insunsuaso e bapa so ye ni too much okay the question we put there very self-explanatory and the answer is straight into the woman say normal sex no there no in fact edinsus ebetimi de insunsuaso abade but hey sir I say normal sex oba ne be ma ye ya eno nso ye ni bebra nsunsuaso enye ni bebre na obeye no but kwan abefo so aye no say one mo ho ban a so obetimi nya yare so one mo ho ban obetimi nya yare nti eno so ye nsunsuaso so but anal sex ne de eno de insunsuaso ne doso bebre doctor man bebre so kire say anal sex no ya na omo de so omo ne ma ne ya na so omo ne enkofu bi meme bi ya na bibisa feelings no more different crashing say be be man wo ba mo hia no ma hia no no so say ni papam inti no de metimi aka ne say who say normally no na o fa oba to ana say be ma to no say be de ma ni je be mu mo ne say na toko ni so kakra chen who say na ye ka say ebe den say ebe expand kakra inti na toko ni so inti nipa na o give you no give no de ni beje hom pe be ne de because friction is very high but normal sex ni de who say sebe oba ne ba no etimi expand na sebe oba no ho fo bebre ka no etimi sometimes no expand it to the extent na sleepy but remember ni be penesa omo pede mu ache no inti na omo de no but na yes ka esisu dia say so mi visa say na opede mu ache na na virgin hey, me sexy doctor so a virgin. Why so to say a virgin? Now none of the sexy don't know. Oh my goodness. Doctor, maybe say I shall phone. Wait there, Mr. Me come. Excuse my language. I shall phone do na bi ho no mo a omutimi fa be ma baako ebi face de na ade hu ayi omo be me hu ebi tafre ne nofo ho ebi tafre ni true mu ne sa ne ma no sa ne ma nyina nsunsu anso oben na eya na ediba
edeba ashawofo ne so ana be ma ne so edeba ashawofo na nkasa so okay nti edeba ashawofo ne so ne de so omo de omo yo medwuma in the first place nti be discover be bro mo but unse sena sex there insunsuanso boni e de beba mainly sexually transmitted diseases so ne chiame e woman na ne hine e wom ni HIV no eno no se unya na se be so wan feedru a ohun be kire ohun betimi a kire ba o feedru dia bia be kama obu oso mpedru fa nti ya ka chen so obi ne ka no on feedru at a point so be fi say ha no na eno so akowie ni insunsuanso boni so nti the normal way the baby normal sexually transmitted diseases in the no but obema ne side no na say only ebi mo pet threesome yes ebi no many jesade no but na mema no so dodo na so obi ho no ma mema be ye miensam na oba baako bema baako tafre na ayi mu wo ho baako ebi baako ne kote hye ne we dem sere me ka o me pamocho bema baako ne kote hye ne twemu baako kote hye ne turumu baako susu kote hye ne nufum baako susu ebi kura de ebi san hye shomasum wo hwemu a wo baako mema ejina no so miensa ne nan saa ne ema nyina doctor onya sure say betimi di sunsuanso bone pa de abre yinamafo ashawurfo bi ne mo maba no de no kre e betimi di sunsuanso bone bibi aba because nipa na oni omo yesa de no unim on testing ni moja nhwe na what testing ni moja kra doctor o ye sure say advisable ye say ebeyesa there be enye say ebeyesa okay at the same time obi say obi foul to no obi so foul oba yeah enye advisable first of all stamina obe brain ade so okoso yesa na se na nyankopon bo no enye sa na ebeye so uze eto no ye de bibi ewo ho efa bibi femu ba so nti se o de ye sa de na se eko lusu ne elasticity na se asem na o de abre ho so aside that ne so me sexually transmitted diseases na msusu dia bebre pa eno so betime nipa befo unim nipa ni status nti wa na wo kun ho kakra so basically so doctor obetimi abobo infections ni bia maye chlamydia no edeba betimi achirichiri mu kakra born one by one na de all hweye no se bi wa sua bibi edi efrimu ana okay mpatwa nti normally chlamydia no yare na nkasa ni di no so efre no like it's a chlamydial infection so na efre no ti chlamydia no ye infection se bi edeba mostly mema ne kra yare bone mema ne kra omutimi nya ade bia friend urethral strictures so ojonso na emu apai o se mewo ntafo chlamydia ne edidi ade bia friend urethra emu esa obema ne mu se na jonso ne femu ba nti chlamydia ne didi mu sa na se inflamed afi na form strictures nti ojonso won se ne emu apai me no later on ojonso ka na ye o ya na ade chlamydia no mo wo ojonso ne bank kakra ojonso na ejai kakra na jonso sande no entimi mayi sande ma ni nyina die na etimi masa na ma we nyina ejeba yes enti chlamydia no infection betimi the strictures na ba se won to asia another infection so etimi ewie herpes no herpes okay yes herpes no so bo se sebe inkrunkru bi ne nsansan bi egu be ma no ho anase oba no ho ne ade no so no ye herpes no and even human papilloma virus no eno na cause cervical CA no cervical cancer ya si ya bohunde human papilloma virus no some of the strands ne cause cervical cancer no ebi mo so cause se bi won se ade bi sisi obema no anase oba no ne sexual organs ne ho enye ya so enso so sisi ho sa so nti of course gonorrhea so some of the sexually transmitted disease I bit me sa we no bit me dia ba na HIV so eso ka ho bi okay and also the yare kesa ni din kete is HIV doctor ye bisa se herpes na wo ka no ene ada yare ya bobo sui
ene ne bo ebra na like ene ne bo say boy bra one causative organ no campo sorry causative organisms no can different so you see human papilloma virus for instance a virus okay chlamydia a bacteria so it's ade e cause na ankasa so no ankasa no ebo HIV a virus the cause no causative organisms no ankasa a different so ansa na manifestations na so ye different so chlamydia na maka ho asem say no especially in men it may cause strictures no okay so we jojo so na mu apai na ade no na herpes no na itimi man kru sometimes in kru be cc like a bay ye obey man ho ne ade so we say you different from chlamydia na maka ho asem na say you know so no human papilloma virus and I make us sometimes it binum betimi cause cervical CA some of the strands and so betimi cause they make us sometimes I say me person make us pimples but akoi bibi sa pimples yeah sisi sebe obne ba na ne be man na say ne to kra or they have now sex ni sisi it won't say the manifestation ni different kra ni na the mabobo so na manifestations ni different. Okay, doctor. Is it a genital wax or say whatever? Yes. And no, any herpes no say we know any ebo ebra. Aye, it's herpes no. Herpes. So, and a genital wax no. A genital wax. Genital wax no. Okay, what? Okay. Yeah, wax no. And no human papilloma virus no and a cause no. Oh, okay. And I'm person me chairman is T40 as okay, Doctor Cheche ni nyine because the all show no. Osua bibi afrim na enema bi nkoye ya wetimi ehu de obeye. Ti Cheche ni nyine mu maye. Mate. Ha, inti sana waka no what no. Na make say no human papilloma virus no na cause no. Inti no sometimes e painless o mo munya no. Doctor Pacho Cheche mu ye maye na mo ano nya de na abrewa bi hwe na se wotia. Hey, be an answer, one of us. BB film. Okay. Doctor, what's what word be woman human papilloma virus? Miss Robonier. Na brewano. Want ya see it can ye tray na church mu yi. Se na be ya brewano obe osua bibi anakokra ni sua bibi wo ma. What ya see. Okay. It's human papilloma virus. No, minyi ni se ni twi din wo. Okay. It's the mechanism say sa human papilloma virus no. And no na itimi some of the strands need to make cause cervical CA. And na through sex and na nipa inya sa ade no. So and na sa human papilloma virus na so ebinum itimi cause what no genital what no. Genital what okay. And na make us infetus and na me cheche mu say ade na kwa to say me who say menka se pimples but insist de bitimi na I say sisi nipa ne be ma na ne ba ho so ni na human papilloma virus na de ba sometimes nipa nim bi wo hokra na omunya sa HPV na human papilloma virus na bibia show wo mo ho in fact investigations be so America some years back say obi are sexually active I think a very member specific in because me said and kind of but a very higher percentage of people who are sexually active as a point omunya HPV nibi they got infected with human papilloma virus so but some people depending on which type no it may manifest as what no depending on which type no it may yama oyo ba which mean benya cervical CA nibi. Oh, okay. So, it's only different from herpes, no. Though omunyina virus and a cause no. Okay. So human papilloma virus no a virus, herpes no so a virus. Okay, and I say nyina a virus, but a mwebra like a nyina any one a. Exactly. Okay. Omu different. Okay. But nyina na mu e nemu yare. Nemu yare. Okay. Yes, everything for na bi guso ameka o say we ni guso a o hwe e Kantanka TV e streaming on Facebook live and Kantanka TV pomodin ase o be share o be like na we ja comment e dey amount
watching while I'm mesmerized by these eyes. I'm so high, be watching while I'm mesmerized by these eyes. I'm so high, be watching while I'm mesmerized by these eyes. I'm so high, be watching. Ebusia for enuanum nyina me mobibia akwaba biem edimoba de Nayas out.shows na me kai say you streaming in live wo Kantanka TV Kantanka TV afi Facebook live Kantanka TV yeguso a yeto aso na me gidi say wa wo hwe me usua ne ma bebre e de afrim de wo ye bia amwa no gidi say ne befa bibi afrim eno nti yeto aso amam Doctor, I assemble dog. Easy. Hey, serious. Now, when you be a person, Bibisa. Doctor, Bibisa say, Sanya ma walking in and I say, ye di home come in an. A no cresse say, Abia, say, obi foul doctor or twa. It's me a drew a come home. And I say to me, drew a what dear one, and na die nsunsuan so ene betimi edi aba honom because sometimes when you kunu anasa when oba na be ma bi da be ma no be ma no one wo da na say doctor say eto da na wo fa wa wutimu say edru akoma ho wutimu say eye dru a wo de ho entimi bi sa doctor Okay enti me da say the woman say so be foul to enya de bit me do akoma ho say be nipa no be mate say ponko de cry do akoma ho da because I didn't hear doctor o say na anatomy net ya no human anatomy net ya no okay baby I'll to kwan ne da no any baby akoma ne da no a little bit different okay enti Ebeden say obi foul to sorry me do example okay just forgive me I know me a virgin you know please minimize I know yeah enti enya no case as bit me aka akoma na say so obi foul to bit me aka wo de okay but said doctor so far as utimi edi gel efa homa ne ye troka te se nkruma utimi de oil ana se nku bi fa homa ne ye troka e ma ne timi wura ho ne eye den a udi agro ebedru wakoma ho there be na udi agro timi edru wa wo de ho wa ekra betete wa wo de ho un say say na nipa na eto no etie no a part of adibia friend alimentary canal alimentary canal yeah obi beka say digestive system so it is obi foul to a wakoma no enye part of tube no digestive system na tube if you are no eba be si woto okay so it enya dia ebia organs na say ebia o rectum ana say o ebinom aka say omenya like colon colon is part of a large intestine ebinom some of me who some articles be say through anal sex no obi colon ho techema sa na nkofo kekane enti sa parts of the body no na ho betimi atechema but wakoma na wa wo de enye part of digestive system no enti minya sa okay doctor me da sina mi bisa say emane emema yenhia yi ana say yenam na asa yenam ti say fa ne say mi kunu ene me da na wo yere ne wo da na un say edru ba bi otimi kasa odo we de edru makoma ho akama koma so odo we de akama wo de na ko basa na nsunsuanso bi e wo ho say be kan wa wo de ana say ye dru akoma ho ana wakoma no ho ne de mo menyi fi treatment ndru ho da wa wo de na kra intimi ndu wa wo de ho oh yeah sure doctor intimi ndu wa wo de yeah because kwan was a femwa sana kwa kupiwa wo de no ena na be ma no you know wow exactly inti e be din say betimi ewura wo de mu pa okay yeah inti bibia say ni ho say be ka akoma pa inti once bibia say ni ho de ni nsunsun so bia kan so ni ho sa okay so ho yes asem doctor Nayas problem kese pa doctor na me bisa se oba wo de be ma no so na ade no ehye wanum se etoda wo de hye wanum na se ekoka wo minimu a eya na emema no mote ede kakra e wa no ase femfem eya na bibiri na ye mode eno no nsunsun so ana nsunsun ni so eno de hu se
adia sometimes nipa mienu na sabi omudi in pound kita ho no mpemu agro no na like a pleasurable ma omo so it depend on nipa na one wo ho no if nipa no oni muni problem with that na say no na be ma sabi ama na e kama ma wo dia there's no problem with that but once again I will say yet say sabi bia nipa ni nyekunu anasa oyi bia anasa ompene bia ne na tena che wonim no a ni na betimi akose insusu no but itimi de yare ne ade ahoro ba exactly eba wano no kra emu yes and doctor nsema wokin wo sise ko ba se wonim nipa kro na wona ne yes ade na ade ohaw ne infections bibrebro ne ko ba se nipa no wonim no ye wo yere anasa wo ye wuku ana wo fiance bia serious pa ntu su se sa ade no eye advisable se oba wo de be ma no na ade no e be hye wanum ne mpo akwakodru akoma ho na be ma ne de won se etimi kodru minimu na be ma na tede wo but wo na eye wo ya nsunsuanso wom ana nsunsuanso bia nim ena me kan eman bo so mo fefe me ma na de won so eye omo de eman bi su fi efili so intenya de a opedia but medically ni nsunsuanso e wo ho na ma kire se ibia yare bi obema no ho a utimi nya but yare bia ni ho dia e ko kan wo minim a untimi nya ebia yare bia e wo minim debi untimi nya yare bia wo minim se wo de bema na de ne hye wanum na wo robe ho wo fe ho wo pese ko kan wo minim na bema na tede e wo sebe ne bema na no a achi bia unya nsunsuanso bia e wo minim bibia science improve bibia won say the science na ye djuma improve bibia say sebe e bia ade na wo ye infection ni ho na bia mu na mu ye clean na say sebe wo so be fefe okunu be ma ho a e de nsunsuanso bo bia bibia so but say nipa no infection dia in the bit me how okay yes doctor it's a doctor STIs ben pa na ya na oya yo de because in can't James or a virgin only virgin me virgin so into me just house bia okay doctor it was and that's it doctor enti ensema yeguso aye kan ye futu ben na de wo hwe no obetimi e de ama no okay me that say enti the woman say they meet me akakakra ne say first of all enemu nkita ho no of course ade anyame abo aka nipa ho a service o kunu bi oyiri bi anase o fiancé bi ade a pacho me so obetimi a project kakra amame because na ye maame no no ne ye papa no no bibiro ho no ankasa din a ma omo nshedante okay enti the woman say me words a me dey futu a me dey be ma me say sex ade a yentimi nyim free nipa mu so especially so waware and say unu kunu bi no mo be have sex and na ma e be feel mu aba but the mechanic say nipa na one have sex no e wo say hu say nipa no so owo yare bi won ho ana so ni yare bi won na owo multiple sexual partners and only multiple sexual partners na onim the mechanic sisu dia ne say sexually transmitted diseases e wo ho bebre so na we wo ho bebre no etimi deteriorate nipa no ipedue no nti wo have sex na wo ji weni no na o de sebe adwen so to ho kakra se na be ya nkote de ema wonyare nipa chwe doctor nyankopon shaw pa se yeto nsafre wa odi odobo duma obeboa ye nipa chwe fa social media handles ene o telephone number etudwa se ne be ya so bi hwewa nipa no ebetimi enya. Okay. It's in social media. Social media handle there. Facebook. Me foundation be a friend with Tiamanka Foundation actually. Oh, nice. Yeah. Yeah. Me who say we born home what you pa. Nyame sha what. Amen. Inti Tiamanka Foundation. Edina no de Tiamanka Foundation e Facebook. Okay. And oko Instagram so handle ne the _ OT _ Amankwa _ foundation. Okay. Instagram. Doctor we me na me de ma o foundation obetimi aka ho asem kakra bi be 2 minutes a kire ahwefo a wo mo show no bi wo mo bi a betimi aba be support wo.
But that's it. Pass on my queen because that's- because December we dear 1 year anniversary. Oh, and as nice. such no yeah Next 2 months, yeah. Patron, Oh, nice. it's a very big health screening. Okay. A crew be so Ashanti region. Okay. It's here senko for kababe boy. Okay. It's basically foundation there and it's a full free health screening. Near say free health talks. Yeah, I just teach you and say, pese. You bet now how my area boy and sana ye to one more. It's ye screening, and who say area when you pan one, a man who can chana, money drew. Okay. And before that, Nesso, ye nini pakasa, send a bear Yariano, and only be Ariana Ebeba. Oh, okay. It's an honor, Utiamanqua Foundation, a young Juma. Yamisha, go for the one dance here, pa, go for Boa Basson, where Juma pa, we Yankupon shop, Nemum, our number no a to Jamame, and the Yami pa. But you intimate number near 020 419 9156. Okay. But your senses should be, mammy. 020 419 9156. Okay. You. I was here for aha and Emreno, Emma Quina, Yaja, Dr. Quine, the doctor BCSC, na, yet was. I'm so happy watching my mesmerized by eyes. I'm so happy watching my mesmerized by